Komin Mid Gala Thematan Hian celebrating in America election of fashion teacher Tanani Kim Kardashian Hian Balenciaga outfit dum aron in bela Assam chu ponytail aron puchuakin ake atanga chibler thleng chu ataksa engma mu tur omlo amai thlengina in thuam phuivek he outfit hi Balenciaga creative director Demna Savlia kuchuak nen amoi nai chuan amaksakna hian troll le meme tamtak asiam zui pha Kim Kardashian ki a hian amang chia in thom ve mi pa pakhata ding tela hei hi apasal lui Kanye West ani in ring for ma se e news te tarla na tang Kim Kardashian bulading hi Kanye West dilawin he kor design tu Demna Vasalia hi ni nan soyane Mid Gala nei malok hian niwaka in khovekin mu ani tobok engpo ni se Mid Gala thuam no dang dai takawang hian Kim Kardashian hi alarna atibel chavele lak don ani mai Justin Leno pui heli ten Gala ron zo hi Selena Gomez fans lamatang heroin monom takthil ani shan lemlo Mid Gala a Justin tenupa kaldun chungchanga Selena Gomez ming an soirele telram kumen hian Selena Gomez hi Mid Gala akallawa akallo chan chiang takhi shetani lobok Selena ming lam teivet chu heli cousin Ireland Baldwin amuin aril rolo nat pui hle Justin tenupa thlawang hoin haters te chu atong khum vesak Ireland hi Alex Baldwin fanu ania heli pa Stephen Baldwin tenen una wanne Ireland chuan Justin le heli te chu nupadum le me berani atia he in thil soi hi engwaka ngai lawa an beng khon hek lauti ashilani heli du tu ten Ireland hi an flop zui nga le mi pakhat chuan tuna chon nu pani to bansan toro thil moi lo takani tin asoi tun hi Justin le heli te Mid Gala an kaldun na masaberania kumsang ni sompore khan heli hi Canadian zai thiam vek Shawn Mendes nen ang local tun to ni